mentaliteta u Europi. Ja sam tu napisao taj članak gdje sam govorio o šerijatu, akidi, šeriji i hilafetu. Pazite, postoji pokreta u muslimanskom svijetu koji ovaj pojam, fenomen zloupotrebljavaju. Imate neki s kojima se ja ne slažem na način kako to, ali da postoji ideja imameta ili hilafeta, postoji. Ona postoji u teoriji. I muslimani, pitanje je sada, kada biste pitali Evropljane da li oni razumiju šta je Vatikan, ja ne znam koliko bi zaista znalo sve šta to znači, ali simbolika koju Vatikan održava za kršćanski svijet ima jako značajno moralni, kako bi rekao, moralni smisao. Taj moralni smisao koji ima globalni ili univerzalno značenje, muslimani na drugi način ostvaruju. Oni ostvaruju kroz, recimo, svi muslimani klanjaju ili molitvu uče na istom jeziku arapskom. Svi, širom. Dakle, svi muslimani se okreću prema Kaabi, kibli, nema razlike. Samo postoji jedan Kur'an koji je za sve, i za sunite, šiite, i za sve drugi. Dakle, to jedinstvo muslimani ostvaruju na drugi način. Suštinski, nije formalno, suštinski. I mislim, to je dugo pitanje, ja ću se zdržati, rekao sam, ako neko hoće, onda nek pročita ako se još želi informirati. A ovo drugo pitanje terorizma, odnosno da li je moguće da Evropa prestane muslimane nazivati teroristima i tako dalje. Kako ono kažu, nisu svi muslimani teroristi, ali svi teroristi su nekako muslimani. Tako ima neka vrsta, može se tako kazati. Ja ne mogu da razumijem Zapad općenito, a i Europu posebno, da je ovdje u mojim očima Zapad nije položio ispit, ne ponaša se na visini onoga što sam ja naučio o Zapadu kroz svoje školovanje na Čikaškom univerzitetu. Ja sam razočaran što je Zapad pristao da jedna grupa ljudi ih vodi. Skoro sam bio na jednom sastanku gdje se tražilo od nas naše mišljenje, onda sam rekao, pazite, to što mi vama pričamo ništa ne važi za vas. Jer ovi o kojima mi pričamo smatraju nas izdajnicima. Mi smo zapadni agenti, mi nemamo nikakve važnosti za muslimane. Vi koji nas smatrate da smo neki umjereni, također ne držite do nas jer znate da nije u našim rukama to što vi hoćete. Dakle, vi svoju politiku određujete i definirate prema onima tamo što nisu ovdje. Čak i kad vam mi savjetujemo da radite ovo i ono, vi nas ne slušate, nego slušate što oni kažu. Oni su relevantni, a mi nismo. A razlog je o tome što ste vi ipak niste u stanju da razlikujete između onoga što se zove terorizam kao pojava, radikalizam kao pojava, i kad vi te ljude koji su radikalni ili teroriste nazivate islamskim teroristima, pa to oni hoće. Jer ako kažete da je neko islamski terorist, vi onda identificirate milijardu ljudi ili više od toga. Dakle, vi njima pravite uslugu. A to što vi nećete da razumijete, to što vama sada godi, da to zovete islamski teroristi, mislim, zato što želite plašiti i druge, tako da to ja ne mogu sad, mi ne možemo to spriječiti. Ali to je kontraproduktivno, to nema. Međutim, ako postoje ljudi na zapadu koji žele konflikt, stalno da ga, i onda kada neko pokaže da neku dobru volju i tako dalje, ali ima uvijek oni koji to podgrivaju, to je sad izvan naše moći. A ja imam osjećaj da unatoč svim našim nastojanjima, odjedan puta tamam kad mislimo da smo nešto postigli, pojavi se neko kaže Kur'an treba nešto mijenjati. Znate, i onda sad on kaže Kur'an ne valja. Treba sada, jer pazite nešto, recimo musliman nikad neće kazati zato ako neki kršćan uradio ne valja Isus. Ili Isa, ali salam, koji hoćete, mislim, nema, nego zna se. Ali je samo kod muslimana, kad neki musliman nešto urade, oni onda Muhammed, ali salama, prozivaju, Islam prozivaju, Kur'an prozivaju. On nema veze to.
Mislim, to je čovjek, taj što je uradio, to je on uradio. Ta individualizacija krivnje ili kriminala, ovdje ja sam razočaran odnosom Zapada prema islamu kao fenomenu i kao prema muslimanima. I džaba govorio, ne govorio. Ma pričao, ne pričao. Konferencije održavao, ništa. Otvoriš novine, islamski teroristi. I ti njima opet kaže, volam, pa nije to to. To su teroristi. Zovi kako hoćeš, ali nije. Kako ćemo se... A to je posljedica ipak nekog histerije i nekog straha, islamofobije, koja nema uporišta. Nek nam Bog pomogne. Nisam baš optimistima da ćemo mi to izliječiti u skorašnje vrijeme. Evropi trebaju neki heroji koji se bore protiv nekih tamo, ne znam, nekih terorista, sad ti se zovu islamisti. Dokle će to trajati, ja ne znam. Doskoro su bili fundamentalisti, pa bili ovi, pa ovi. Molimo Boga da nam svima dadne mudrosti. Dobro.